čujem. Priče su moja hrana. Findusov Božić. Konačno je zatoplilo. Već nekoliko dana starčić Pecon razmišlja poći do trgovine u kupnju namirnica. Ali bilo je tako hladno da se nije dalo proviriti nosom iz kuće. Sutra je već Badnjak, a u kući skoro da i nema hrane. Danas je stvarno zadnja prilika da kupi namirnice za blagdanski stol, jer sutra trgovina ne radi. Osim toga, treba još poći u šumu po božićno drvce, ispeći kekse, pospremiti kuću i obaviti sve ostale pripreme za Božić. Mačić Findus već je uspio naći postolje za božićno drvce i sad stoji kraj ulaznih vrata s nosićem u ključanici, čekajući da ga starčić pusti van. Pecone, poviče Findus, dođi već jednom, idemo u šumu po jelku. Prije nekoliko tjedana Pecon i Findus već su posjetili šumu i tamo pronašli jednu malu, lijepu božićnu jelku. Jedino što je rasla dosta daleko od njihove kuće. To možemo i poslije, reče Pecon. Prvo idemo do trgovine kupiti božićnu hranu, a najprije ću malo raščistiti snijeg. Izašli su u dvorište i Pecon je očistio put do kokošinca, do alatnice, do poljskog zahoda i do drvarnice. Mislim da bismo mogli donijeti nekoliko borovih grana i položiti ih na stubište, predloži starčić. Ideš li sa mnom, Finduse? Naravno, odgovori Mačić. Vozit ću se na sanjkama. Trenutak poslije već je bio u drvarnici gdje su ležale sjekira i sanjke. S Mačićem na sanjkama Pecon se polako probijao kroz duboki snijeg. Popeli su se na brdo iza alatnice. Pecon bi tu i tamo odrezao par borovih grana i položio ih na sanjke. Kada su napunili sanjke, krenuli su nizbrdo prema dvorištu. Odjednom se Pecon poskliznuo na jednom kamenu, a sanjke su poletjele naprijed i zaletjele se ravno u starčićeve noge. Od siline udarca on se srušio na brdo borovih grana na sanjkama. Sanjke su strelovito jurile nizbrdo, a onda punom brzinom udarile u kamenu dvorišnu ogradu i prevrnule se. Mačić je oduševljeno klicao, još jednom! Ali starčiću nije bilo smiješno ni zabavno. Stenjao je jadikovo pokušavajući se izvući iz snijega. Oj, kakva nevolja, jaukao je. Sad sam se stvarno ozlijedio. Ne mogu uopće stati na stopalo. Psovao je jadikovao o svemu i svačemu, tako da mačak nije znao što napraviti. Ne smiješ psovati dan prije Badnjaka. Što će na to reći djed Božićnjak? Pecon se na jedvite jade uspio doći do kuhinje, gdje je sjeo na stolicu i pregledao si stopalo. To je bila prava nezgoda. Nadam se da će proći prije zatvaranja trgovine pa da stignemo kupiti hranu. Duboko je uzahnuo. A toliko toga još moramo napraviti. Donijeti jelku, izribati pod u kuhinji i... Da, želim prati pod, urlikne Mačić. I već sljedećeg trenutka odnekud iskopa kantu i četku. Dvoumio se starčić. Dobro se sjećao kako je to prošli put završilo. Hajde, Peri, dopustit ću ti još samo jednom. Moraš mi obećati da ćeš sve za sobom lijepo očistiti, osušiti i urediti. Ma naravno, obeća Mačić. Puno vode. Pecon je zagrijao vodu u loncu na štednjaku i stavio u nju komadić sapuna. Pričekaj barem da se ja maknem negdje u stranu, reče Pecon i premjesti se na kuhinsku klupicu što je brže mogao. Jedva je stigao skloniti noge prije nego što je voda prekrila pod. Findus je nogom opalio kantu koja se prevrnula, a zatim je skočio na četku i kao da je to daska za surfanje, vozao se kuhinskim zaljevom. Findus je bio pravi majstor u surfanju na četki. Vozio se na jednoj nozi, pa na prednjim šapama, zatim cik-cak između stola i stolica, dok se cijeli pod nije natopio vodom, sve do kuhinskih vrata. 5 minuta poslije, Findus je izjavio da je završio posao. Gotovo je, reče zadihano i sruši se na stolicu. Ma nemoj, stari moj, nisi završio s pospremanjem, pobunio se Pecon.
Danas sam moraš skupiti vodu i obrisati pod. Ne mogu pospremati za tobom s ovakvim stopalom. Pa, mogao bi brisati na koljenima. Sad sam tako umoran. Ja sam samo jedan maleni nejaki mačić, cvilio je Findus. Pokušat ću te žaliti cijelo vrijeme dok budeš brisao, reče mu Petson. Krpe ti vise ispod sudopera. Kada završiš, bacamo se na pečenje božićnih keksa. Već je padao mrak kad je Findus zviznuo krpom o pod i skočio na stol. Konačno sam gotov. Probudi se, starče. Idemo peći kekse. Derao se mačić jer je Petson već bio zadrijemao na kauču. Prošli tjedan njih su dvojica ispekli cijeli pladan kolačića i sve su već pojeli. Ali u smočnici im je ipak još ostala polovica tijesta. Tako je barem Petson mislio. No kada je pogledao u zdjelu, tamo je ležao samo malen i neupotrebljiv komadić tijesta. Zanimljivo je kako se skupilo, reče Petson. A da, s tijestom se znaju događati takve čudne stvari, objasni Findus. Kad jednostavno nestane. Možda je tu bio neki mačić i sve pojeo, pretpostavi Petson. Možda, složi se Findus. A možda je tu bio neki starac koji ima mačka? Možda si to ipak bio ti, reče Petson. Petson je ipak razvaljao taj preostali komadić tijesta. Findus je utiskivao kalupe i pojeo ostatke tijesta koji nisu stali u njih. Keksa je bilo tek za jedan tanjurić. Zatim su pili kavu i jeli kekse. Sjedili su u tišini i promatrali svoje odraze u prozorskom staklu dok se izvana nazirala tama. Tko bi rekao da može biti tako tiho kad se izjalovi ono što planiraš? Inače je prije badnjaka u Petsonove kućici uvijek ugodno i živahno. Starčić i mačić uređuju kuću, kite božićno drvce i spravljaju blagdanska jela. A sada? Sada su mogli samo sjediti i čekati da Petsona prestane boljeti noga. Čini mi se da danas nećemo moći do trgovine, a sutra je sve zatvoreno. Vjerojatno ćemo ove godine ostati bez božićne hrane, reče Petson potišteno. Što to pričaš, starčiću? Zavapi Findus. Bez božićne hrane? Nema pudinga, nema šunke, nema ribe, nema čak ni onih malih finih kobasičica. Nemoj to tako gledati. Nije da baš nemamo nikakve hrane. Nešto ćemo ipak pripremiti. Imamo krumpir i mrkvu, ali i limenku sardina. Možemo skuhati jaja, a šunku ćemo jesti za Uskrs. Mrkve za badnjak, bljak, prostenje Findus. Ma ne cvili, reče mu Petson. Nije to nikakva tragedija. Božićni dar ćeš svakako dobiti. Findus prestane stenjati i ošine Petsona pogledom. A što ću to dobiti? Prosikće on. Vidjet ćeš sutra, odgovori mu Petson. Ja sada moram napraviti jedan veliki božićni paket od svoga stopala, a zatim idem na spavanje. Petson je na bolesno stopalo navukao 2 debele čarape i vunenu vestu. Zatim je sve još omotao parom dugih gaća i sve zajedno povezao konopcem. Otišao je leći. Findus je ostao u kuhinji sasvim sam. Kroz prozor je promatrao snježne pahulje i razmišljao. Zar će im badnjak tako proći? Današnji mi je dan najgori u životu, mislio je. Čak gori od običnog dosadnog utorka. Ali božićni poklon ćeš svakako dobiti, starčiću. Findus je otrčao i uzeo Petsonov poklon, te ga omotao maramicom i zavezao vezicom. Bio je to nožić za guljenje krumpira koji je našao u alatnici. Sada se odmah osjećao malo bolje. Ujutro je Petson opet pokušao stati na stopalo. Boljelo ga je, ali ne toliko jako. Proći će za nekoliko dana po svojoj prilici, reče. Ali danas ne možemo po jelku. Što? Vrisne Findus. Ni božićno drvce nećemo imati. Pa što je onda od Božića uopće i ostalo? Vidjet ćemo što će biti kroz dan. Možda mi postane bolje. Pokuša ga smiriti starčić, iako ni sam nije vjerovao u vlastite riječi. Petson je za doručak skuhao zobenu kašu.
Nije znao čime bi mogao malo razveseliti Findusa. Bilo je očito da se mačić jako rastužio. Ljutito je naguravao mrkve u postoje za božićnu jelku. Doručkovali su u tišini. Nisu imali čak ni mlijeka za zobenu kašu. Odjednom netko pokuca na vrata i u kuhinju proviri Aksel, sin susjeda Gustavsona. Tu i tamo znao je dolaziti Petsonu da mu pomogne razgrnuti snijeg, ali i drugim za starčića teškim poslovima. Sretan Božić ovoj kući, reče Aksel. Pomislio sam da vam treba razgrtati snijeg, ali vidim da ste već sve sami napravili. Zatim spazi zapakirano Petsonovo stopalo. Zar ste već dobili poklone? Da, ove godine sam ga dobio malo ranije, reče Petson, pa Akselu ispriča sve što mu se bilo dogodilo. Pa vi ćete možda cijele blagdane morati mirovati, suosjećajno reče Aksel. Jeste li barem se pripremili za Božić? Mislim na hranu, drva i ostalo. Ma, sve će se to već nekako riješiti, promrmlja Petson. Ali Findus se više nije mogao suzdržati. Skakao je gore dolje kao poklopac na kipućem lončiću za kavu i režao. Ništa se neće riješiti. Nemamo nikakve hrane kod kuće, samo mrkvu. Nemamo ni kekse, ni ribu. Nemamo božićno drvce, a već su i drva za potplalu pri kraju. Prilično sam siguran da ni božićnih poklona neće biti. Hajde, smiri se, šapne mu Petson. Snaći ćemo se već nekako. Iako bi nam dobro došlo malo mlijeka da možemo skuhati puding od riže, a možda i malo drva. Aksele, kada bi bio tako ljubazan. Aksel im je nacijepao drva i složio ih u dugačak red pokraj peći. Zatim je otišao i obećao da će se uskoro vratiti s mlijekom. No Findus je i dalje bio tužan. S njuškicom obješenom poput stare čizme sjedio je u kutu kuhinje i umjesto mrkve u postelji za jelku pokušavao gurati cjepanicu. Imam ideju kako da napravimo božićno drvce, iznenada se oglasio Petson. Mačić ga je znatiželjno promatrao. Zar se božićno drvce može napraviti? Upita Findus. Pa naravno. Petson je Findusu objasnio kako. Mačić je istrčao napolje i ubrzo se vratio s borovim granama koji su dan prije odrezali. Zatim je otrčao u alatnicu i donio dugačku letvu i bušilicu. Petson je na letvi izbušio puno dubokih rupica i učvrstio je u postolju. Zatim su cijelu tu instalaciju zajedno odnijeli do mjesta gdje im inače stoji božićno drvce. Ugurali su borove grane u rupice na letvi. Kada su završili, njihovo je drvce izgledalo skoro kao pravi božićni bor. Sada ga možemo okititi, reče Petson. Pitam se jesu li božićni ukrasi u kutiji ispod kreveta. Samo se ti pitaj, odvrati mu Findus, ali ta se kutija zapravo nalazi na tavanu. Na tavanu? Ali ja se ne mogu popeti na tavan s ovakvim stopalom, usprotivio se Petson. A ti pak ne možeš otvoriti vrata. Pa kutija nije na to pomislila. Na tavanu je i očito će tamo i ostati, odbrusio mu Findus. Da, onda probajmo naći nešto drugo, reče Petson i zamisli se. Izađi do alatnice i pogledaj ima li tamo što fino i lijepo. Svjetlucavo ili crveno ili tako nešto. A ja ću potražiti ovdje u kući. To će biti odlično, reče mačak i istrči iz kuće. Petson je u međuvremenu šepasajući pretraživao ladice i ormare. Uspio je nešto naći. Nekoliko žlica, miješalicu, sat, toplomjer, porculansku kravu, igračku majmunčića i još hrpu svega i svačega. Findus se vratio s drvenim strugotinama, svjetlom za bicikl, kistom sa stvrdnutom crvenom bojom, oprugom i još gomilom s kojekakvih stvari za koje je mislio da će odgovarati drvcu. Petson je sjedeći na kuhinskoj klupici na sve te stvarčice privezivao crveni konac. Napravio je nekoliko božićnih kuglica od šarenih stranica časopisa i od žice izgradio svječnjake. Onda ih je žicom zamotao oko drvca da nalikuju svjetlucovim lampicama. Čim bi neki ukras bio dovršen, Findus bi ga s mjesta zgrabio i stao vješati na drvce. Odjednom netko pokuca na kuhinska vrata.
Bio je to Aksel koji se vratio s kanticom mlijeka. Za njim je ušla Elsa, supruga susjeda Gustafsona, noseći u rukama veliku košaru. Sretan Božić, Pecone, uzvikne Elsa. Aksel nam je rekao da kod kuće nemate hrane, pa smo vam malo donijeli. Kako vam je stopalo? Oho, vjerujem da će biti bolje, ali stvarno niste trebali donositi hranu. Zbilja ste jako ljubazni. Promeškolji se Pecon, te ipak uzme košaru. Uđite, skuhat ću kavu. Ne znam što ću s ovim Božićem. A nemam vam ni što ponuditi. Ma kako? Pa sve je tu, pogledajte. Reče mu Elsa i počne iz košare variti šunku, hladetinu, salatu od crvenog kupusa, domaći kruh, mesne okruglice, njoke, gusti umak u lončiću, božićne kekse i boce s pićima. Pecon je zaista bio ganut vidjevši svu tu hranu. Nije zapravo znao kako bih joj zahvalio. Ali niste trebali. Čak i umak. Ali to je stvarno previše. Tako ste ljubazni. Hvala vam. Ma nije to ništa, reče Elsa. Ja ću pristaviti kavu, pa nas možete pozvati na kekse. Malo poslije došao je susjed Gustafson. Rekao je da treba posuriti prinsko kuhalo, ali zapravo je bio znatiželjan da vidi Peconovo stopalo. Tako se i on smjestio, dobio šalicu kave, a Pecon je ponovno počeo prepričavati kako je na sanjkama sjurio s brda. Baš kad su Gustafsoni htjeli otići, vidjeli su staru gospođu Anderson kako hoda dvorištem. I ona je nosila košaru. Sretan Božić, Pecone, čestitala je gospođa Anderson dok je u predvorju sa sebe čistila snijeg. Elsa mi je rekla da si slomio nogu i da kod kuće uopće nemaš hrane, pa sam mislila da te dođem vidjeti i donesem ti malo sušene ribe i kobasica. Pecon se opet promeškolio i zahvalio te pozvao staricu da sjedne. Kako je fina ta božićna kobasica, gospođa Anderson. Mislim da ću i ja slomiti nogu, našalila se Elsa. Gustafsoni su ostali još malo kako bi kušali kobasice. Zatim je na red došao gusti mesni umak, a baš kad su se složili u tome što je najfinije s umakom, došli su susjedi Lindgreni i kuhinja se ispunila pričom i smijehom u pravom božićnom duhu. Svi su htjeli čuti što se to točno dogodilo s Peconovom nogom i svatko je ponio malo hrane sa sobom, jer su svi čuli od starice Anderson što se dogodilo. Pecon im je zahvaljivao, meškolio se, klanjao i uzimao košare, te ih sve redom pozivao na kavu i kolače koje je ispekla Ana. Odmah zatim stigli su susjedi Jonsoni, a zatim i Nilsonova djeca, a svi su donijeli košare s hranom jer su čuli da je Pecon slomio nogu i sad se smrzava u svojoj kućici, gladan i nepokretan. Toliko ljudi i toliko priče nije se u starčićevoj kuhinji čulo od njegovog 60. rođendana, što je bilo dosta davno. Findus je mislio da svi ti starčići previše brbljaju i premalo se igraju. Bio je prisiljen izvoditi svoje najbolje trikove samo kako bi im privukao pažnju. No čim su u kuću stigla djeca, mačić ih je s mjesta odvukao da im pokaže božićno drvce. Findus je sve božićne ukrase objesio pri dnu jer nije mogao do viših grana i djeca su mu sada pomogla da ih preseli na vrh. Dođite svi vidjeti božićno drvce, klicala su djeca. Napravili su ga Pecon i Findus, potpuno sami. Svi su se nagurali u dnevnom boravku i složno klimnuli. O, tako lijepo! Zar se zaista može napraviti tako lijepa jelka? Finduse, ti si stvarno dobar mačak. I to se svidjelo obojici, Peconu i Findusu. Zatim su Gustafsoni krenuli kući, a za njima polako i ostali gosti. Pecon ih je promatrao kroz prozor, slušajući kako im glasovi zamiru među snježnim pahuljama. Bilo je stvarno tiho kada su svi otišli. Trebalo je proći par trenutaka da sve opet bude kao i obično. Samo mnogo bolje. Kada se vani smračilo, zapalili su svijeće koje su djeca ostavila i nakrcali stol svim božićnim jelima koja su im donijeli. Tako da i ova svečana božićna večera bude doista posebna. Otišli su u dnevni boravak i zapalili svijeće na božićnom drvcu, te jedan drugome dali božićne poklone. Findus je dobio jojo igračku,
a Pecon za matuljak s nožićem za guljenje krumpira. Slušali su božićne pjesme s radija i promatrali pucketanje vatre u peći dok su svijeće izgarale. Pecon je bio sretan. Kakav smo badnjak imali, ha Finduse? Prvo smo sami napravili božićno drvce i ukrasili ga čajnim žličicama, a zatim su nas susjedi posjetili i donijeli nam puno ukusne hrane. Zamisli kako ljubazne susjede imamo. Findus nije odgovorio. Spavao je, ali on je sigurno bio jako sretan. U svakom slučaju, smiješio se u snu.